بله تماشاوان هیجا بهتر راوستاندن لسر و مجاره می بچن جمعوانی خوانی استودیو برز خالد علی اندام نوناراتیا انکسی ماموستا خالد تو بخیر هاتیه ماموستا خالد جویس بیده جنازه شهید در دور ساعت الصبح در باسی روجاوای کردستانی ویه لیتانها او جنازه جی نهاتیه بخاک سپارتن یعنی مبستا پیدی جویه که انه جنازه درنگ بکت تا گوبه بشف جبر چه؟ پیشیده رحمت بو شهیدات خوازم سغلمیه بو بریندارات خوازم شملکی و پشمرگی ما شهید کردن سر دست داعش شملکی و داعش ایدئولوژی جی حواله ما و دگری و تخی حبساده کاروان شهیدات سکینه فرق کردات دیرو کده ملتکی بندست بو هر دمی برخوادان دکر به چه ما ساغلم به قیام خواه اخلاقی ما سر دست کمکوژی نکرن تشتی گمار نکرن اخلاقیات تنبون اف هزا طاریحاتی هزا کی ایدئولوژیک تقیام مروفاتی الجم تنه تقیام کردایتی الجم تنه اف ممارسات اف اخلاقی پککینه یا منظومه اساسی پیاده جهاتی آواکرن منظومه انو تقیام انسانی جدر وی چارچوی باوریه و یه گریداین بگوتن و افکار عبدالله و جلان و جدر وی تقیام انسانی جماعتونه تباوری و مروفاتی تنه تقیمت انسانیت جماعتونه نقیمت شهیدا نیساها نیمریال جماعه مخابن اف درکه قربانیا و فکری و نهجه غلط ملت کرد همی کردستان سوری داده بله ماموستا خالد از دخوازم تو الگرم ببینه آخافتنا نقیب گلستان احمد فرمانده دهیز لشکر روجده لسر ریگرتن لپیش در باسبونا جنازه شهید حبیب محمد اما بهفر لآخافتنا و گهداری بکن بيجي مخابن هذا جبكو شهيد كردستاني بو همي كردستانينا بو همو بارتي كردستانينا وكي بشمرقة همي قابا مستعدة الكيري شهيد بكبي والكيري بتبشرتن او در اخاوية تانيا يعني ام بيجينا يعني كنت تشتكي قالك كريتا كوشنيكا بهادي ما جدادي كي جوالاتي ما يعني ام خلكيرو جوابانا هر دي روجاكي زيفرن ام الويري تشيبوين دي فرنويري هكا ساخ هكا شهيد ام دي هرزي فرنويري جارة كدي كاس نشت اخام البرما طنقاف بكي انجي برما بقريت وام فيتشتك قالك يعني ام قالك دي بجنوا افا شرمة افا عيبة كو تشجارة جي ام في كرياري افا بكردينية رناي تاكرن تشجارة تشتكي قالك عيب كي يتحقي شهيدة كده وافروكا جنازك شهيدة كي بزيفر نتجمال باوتا وي داريخيت شجرة كاس نكاري توصاب أو حقيوانينا بله تماشاوان هجا جاره کدن زی و گرم جمعوانی خواه خالد علی اندام نونراتی انکسی ما مستخالد جاره کدن دما تباش به جبلی ریگرتن لپیشیا جنازه شهید هر وها جبدارین پیده گولجی بردانه و جنازه کسین بجدار دوی جنازه ده اندامین سرکردایتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جی گرتن جوان گرتن روزنامه‌وان گرتن نهشتن کو کامیره جی رومال بکن وی مراسم جنازه وی شهیدی جبرت چه یعنی نامه پیداش وی که چیه مبستا پیداش وی که چیه یم باوریا مده وقتی نوا تصرفاتها بکن دبیتش تکی شاست پیاده ده اف اخلاقیات وانه پرنسیب واد جیان ده اون روزا چیبوین باکر کردستان ده همو هیز سیاسی کشتن ده چارچوی جیان واد جهشتیا ده باشور ده روشلات کردستان ده روجاوای کردستان ده جیان و هر جیان براکوژی بو جیان تنبونا فکر برانبر بو کس قبول نکن نف خو خدا رخنیت هندری پارتیا خدا قبول نکن چوا یه فکر کی دیتر بارد کن اف هیزک هاتی هیزک طاریه هاتی جبو پرسبریکا نتوا کرد نبکه سویدا ما ترسیا مازن ایرو پیشیا انا کسی انا پیشیا او حتی به دمیجی بلکی گاوه کی دل پاکی بو یانش کردایتی کی زیده بو انا کسی دائما گرانی تخصص سر به اتفاق کی چه و پیمان سر هاته گریدان او پیمان جی تشتکی جهنه هاته کرن جبو چه جهنه کرن جبر باوری واته دتننه او هر دی تشتکی قوناغه کی مرحله پیدا باز من دوا 5 سال در باز بو تشتا پیادت کردستان سوری دکری نظام بحث 5 سالانه کاری بکی ایرو کردستان همو هاتیه والا کرن ایرو انا کسی پیش استحقاق کی تاریخیه او استحقاقات تاریخی مجبوره صراعك هبون ونبون ده هبون ونبون نه هبون ونبون انا كسي وكو ائتلافك السياسي هبون ونبون نتوا کردستان سوری ده هزا نتوید کردستان سوری ده ایرو مجبور انا کسی ده وگرب که بریار استراتژیک بستیند و بریار ادجی هم کنگره و نیزی که هم انو گاوه کی بابجه جبو پاراستنا هبون کردستان سوری ل جغرافیا و ده دموگرافیا و ده بله ما مستلی هفتیه که هم دکارم بیجن پیاده کریارین خو
تونتركه يعني استا كريارين خو جلكي تونتكريه تصعيد كرياري ويدا هي استدما بيك تشيه يعني ايش كرنا سر اوفيسان داخلنا على كردستان نفكرنا سروكي انا كسي ايش كرنا سر جنازه الشهيد جبرتش يعني قران كارين مازن دبردتين كرين اف قران كارين مازن جو كرداتي وكنا توك هزي وي حميل سر هف بن جو غراني كبيت غورتن نيدا مخابن ايرو رولا بكاكي رولا كي سركيه ده همو وارده بو وي يكبونا كردا بشكينه دهني هگر الور بيل شنغالي بيل دري ديتر بن هر وي رولتي مشاندن افرولا ويست حقيقه شهيد هري جماله كي گل كي مازن شهيد كرد ده من مجدهاتن دانين جهيد هاتن دانين ايرو بيادت سوري ده دخوازه و عنجهيته هدري خيب وتغطيه السر وخوينا الارض العربيه ده نقطه دي ترتي ده بيادي اف عنجهيتها حقيقه وده اف اخلاقيات وين سروي اساسي درست بيه حتى قينا غبرينها بلكي جرى امكان تنبو يعني سلطاوي تنبو حتى بقاري في يعني بقاري في تجيب كي حقيقتاوي افا يعني نف بيادي ديج بكاكي وخضر بازبون ي بيادي افا كنوش بيادي در بازبون قالك شو خوياينا كيو كينا بحث كرنا اشكنجني وخب قدهات كسي مختلف ورا سياسيا فاف هذا سياسي اف كلتوري ويا اف سياسه تشتكى ديمقراطيتنا هيزكي فاشست كرده بيرو او خو كرد ان بيجن كرده مخابن او خو كرد نادي ناسكرن هيزكي اف هذا ايديولوجيك چند بیرو باوری کی وهنا جدر ویوی بیرو باوری تقییم انسانی چم تنن لی دستسر کرنا جنازه شهیده کی پیشمرگه و چه سودا پیاده جهبه جبر پیشمرگه ترسن نه بس پیشمرگه وگرن کردستان سوری بله جنازه پیشمرگه جی ترسن جبر زانن انه بیرو باوری خلکی وی شهیدی را وی باوری را وی هزا سیاسی را ملت در که جعده ایرو بریاره که انا کسی هیا صبح یل همو شاخال همو گندال همو باجارا خو پیشندان چکرن مترسا وایا مازن او کردستان سوری شوى نظام بشتي دمكي دريش الى خلق سوري بيجن الشعب يريد اسقاط النظام لقامش له عمود ديركي ملات نهاد بيجي ملات الشعب يريد اسقاط بياده ملت خازي بياده بروخينه افتشتا نبس حركات سياسي كليه سياسات بياده د چارچوي كردستان سوري دو دوري دي تداين مشاندن او في نتيجه ددنه خلق كردستان سوري بلكي جماره هري مازن نه وكو اندامي حزبيه نه سياست مدار نتيده بس انساني ولات باريزن انساني كردياتي خباورن دبينن چوا زاروكي واشواتين رواندن وكو مرتزقاتين كارانين د شر خلقيده باشه ما مستشفى تجي تبحث خو پیشاندان سبا کرین انا کسی لگوری نریناوه و اف خو پیشاندان تنه بس بن و فشار کې لسر پیدا بک و کریاری ون راوستینه يعني حتى انها برياره مجلس كردي برياره كي سياسيه اما كو هيزه كي سياسي خد نيرن حتى انها ما ضريبه هري مازن دايا جبر او داخواز بياده دخواست مدح في شركي كردي كردين ملت مدى تشبه منه لا او تشبه و ايروجي برياره ما حتى انها جي برياره كي سياسيه ام بكارن ملت مدى كوجعده برنگ كي اشتيانه برنگ كي مودرن شوارا بيجي هوين هزكي ستمكارن ظالمن هوين نانو نريفي قالينا هوا اف سلطة اغتصاب كريا هوين وكيل استخبارات سورينا هوين فرع كينوناش فروع مخابرات السوري ايرو سرسري كردات المشاندن بله گلک سپاس برز خالد علی اندام نوراتیا انکسی کد ایرو میوان استدیار که و گلک سپاس سپاس بواس